Pamirsa wisatawan domestik kauningin pini akeh ngerauhin Tanjung Benua Kuta Selatan. Wenten 16% wisatawan domestik sane rauh saking katah wilangan pengerau wisatawan. Bendesa Desa Tanjung Benua Madewi Jaya matutang indike inucap. Baik ketandane ngaptiang pengerau wisatawan Cina Tiongkok sida digelis metangi santukan selami puniki pengerau saking Wisman Cina Tiongkok langkungin domestik. Manut dane penincapan inucap kepanggih untuk maundagan sahe durung deg-deg. Saking kanan 0% ritat kala pandemi COVID-19 rau mangken wau 16%. Saihang renggalah sedurungnyane pengrau sida kantos kalih tali miwah tigang talian diri araina. Nanging rauh mangken pengerau wisatawan kanton mungguh rengsor siu diri araina, ketarkayang wantah telungata diri araina. Wisatawan Cina miwah Taiwan sanes sedurungnyane dados pengrau pini ageng rauh mangken kanton akidik. Sedurung pandemi katanyane Wisman Cina miwah Taiwan rauh antuk rombongan ngangge bus travel. Sane ngawinang kekirangan genah parkir utamanyane ring sase Juni miwah warse anyar kantos ngewetuang macet. Pai ketandane ngaptiang kanan pengerau wisatawan ke Tanjung Benua digelis metangi. Santukan bage pariwisata dat kandelang ring sejroning limbakang ekonomi krama, napi malih nenten medue keutamaan tiosan. Rauh mangkin pai ketandane masih kayang kahanan pariwisata Bali pacang mewali metangi tur ngelimbak ya diaston durung kejantenang galanyani. Bali Pos Nguningayang.